Tuče podne, zvizdano, a ja idem na trening. Dobro jutro, odabrani, šta imam? Samo je vaš dečko Slaven. Eto idem sada na trening da imam kasnije vremena više slobodno, treba ići na utakmicu kasnije. Biće danas dobar dan, ali čekajte da se još malo razbudim. Jer, radio sam sad prije 15 minuta meditaciju i ne znam, uspava me ta meditacija. A bila bi mi baš potrebna, jer se osjećam tako slomljeno da je to nevjerojatno. Danas noge, leg day stari. Evo nas u dvorani, radimo čučnje, ja i moj kolega Marko. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. On će danas ići do 200. Ja ne znam, možda bi čak probao jedinicu 180. Ide 200 i ovo je treća serija već da radi po 5 ponavljanja, 6, tako da će nam bolje. Dobro si bio, ali si mogu još jedan. Mogu sam, da. Da?
Završio sam s treningom, vidjeli ste i sami, napravio sam 180 jedinicu. Zadovoljan sam, mogu reći da sam još zadovoljniji što sam napravio 147 ili 8 puta tu negdje, nemam pojma, nisam, zaboravio sam. Ali, znate ono, ja sam već zamišljao to da ću napraviti tih 180 i uspio sam. Zato što sam već znao da ću ići tih 180 i nisam htio uopće probavati više. Ali koja težina je kad idete napraviti tih 180 kao zakoračiti iza ovako i da ćete krenuti dole. To je baš ono težina i ja sam rekao wow, ovo je teško u sebi mislim. Ali kako sam napravio tih 180, bilo mi je malo čudno jer mi je to prvi put da dižem tih 180, nikad do sada to nisam radio, ali sve treba probati. Prvi put je uvijek najgori, a i najbolji. Sve ovisi kako gledamo to. No prije nego što nastavim ovaj video, stisnite to, pretplatite me, pridružite se odabranima, budite i video odabranih, jer mi radimo ono što želimo, ono što hoćemo, te radimo ono što zamišljamo ovdje. Stoga stisnite to, pretplatite me i danas igra Hrvatska. Kako bi neki rekli, sad ili nikad ćemo ući u finale, osvojiti to svjetsko ili nećemo. Jer ako danas mi prođemo, vjerujem da ćemo do finala. Stigao sam doma, ali ja kad sam stigao doma sam napravio još masu stvari. Prvo, skuhao sam si hranu za jesti, drugo još sam napraviti vlog, treće obrio sam se i otuširao da budem spreman za večerasnu utakmicu. I idemo se sad namaškirati, napravit ću ovako tu kockice preko ovoga, vidjet ćete sada. Sad smo napravili ovo, ali se trebamo požuriti jer još 20 minuta do utakmice, valjda ćemo stići. Još 15 minuta do početka utakmice, još me baka sad to ostavila da je na mjesnoj televiziji doma. Dobro je ovo stoji, full, sviđa mi se kako sam ovo napravio. Stigao sam u grad, ovdje je masu ljudi. Sada pokušava osvojiti prostor, jedva se vidi. Strinić. Gubi 1-0. Uspavani smo bili tu u toj zoni. Kupili smo Rose da kombiniraju. Ajmo napred, hrabro. Igrač ovdje nije dobio žuti karton za to. Produžena lopta za Mandžukića i on vidi ovdje u ovom klopu Petrice ruca Kramarića. Pogađa ga savršeno u glavu i Kramar to posprema tamo gdje treba biti. Neka gori, bit ćemo šampioni! Reakcije naših... Svaka čast, svaka čast! Gotovo se čovjek mora uhvatiti za glavu od mume. Modrić. Još jednom lijepo izbačeno za Rosanka na boku. Rosanko i kroz... Hajmo! Opet je tamo Kramarić bio sada Modrić. Rosanko opet kombinacija s Mandžukićem pa Modrić. 70 minuta navijanje je jako. Hrvatsko igraj do pobjede. Sluba, sluba! Sluba, sluba! Što zadnja minuta, sad ćemo vidjeti produženke. Ajmo Hrvatska! Podrška stagača, ljudi gledaju, sve je napeto. Idemo!
Bit će tu definitivno. Pedal je to propustio. Jerki Fer je ostao ukopan na trti, a lopta je otišla u mrežu. Treći najvažniji pogodak u karijeri Dubravina za Južnoj Koreji tamo u onoj prijateljskoj utakmici. Zabio je Kosovu, spasio nas na dodatne kvalifikacije praktički. Zabio je na svjetskom prvenstvu. Idemo! Koliko se nasrali! Ajmo! Prvi pregled, vodimo 2-1, idemo Hrvatska. Ponovit će se 98. 2018. je vrijeme da se nakon 20 godina ponovi. Ako ne, ista stvar, još bolja. Bravo, Suba! Danila Subašića. Suba! 2-2 na žalost, svi se hvatili za glavu. Teško, nadajmo se da se neće ponoviti Turska. I kraj. Nažalost, kraj. Sad puti. Ove utakmice, Suba! Ne zna. Subašić poskakuje na crti. Smolov. Ajmo, drugo politi Krope. U mrežu Akin Frela. Džagojev. Dugačka koncentracija. Kovačić. I obranio. Iz 11 terca. Fernandez. Ajmo još malo na djeli. Promašaj kompletna vrata. Luka Modrić. Muki je dolje kod igrača. Modrić je bio i tragičan junak protiv Danske. Modrić. Ignjašević koji je sigurni 2-2. Vida. Brani i poslali Rusa doma. Kuzjajev i Subašić. Kuzjajev sigurno 3-3, ajmo još sad Hrvatsko zabi gotovo. Još jednom pokaže onu svoju mirnoću. Još jednom pokaže rutinu u ovakvim trenucima i odvedi nas u polufinale. Pogledajte Zlatka Dalića. Na klupi je, ne može gledati ovu dramu. Rakitić. Kada je to bilo najvažnije i odlični da se povije za svjetsko prvenstvo. 4-3 je ukupni rezultat raspucavanja 11 teraca nakon nagrade od 120 minuta. Rusija je kući, Hrvatska ide u Moskvu. Naši prijatelji Rusi, hvala vam.
Evo i vatroveta za proslavu. Koja ulica je ovdje? Do kraja prirodnih običaja prepoznat ljepotu tvoju što probudi ljubav moju. Kad sam s tobom srce moje kuca